Lalmuanpuia Punte, advisor to CM, kan PSC member ni bok. Nena trangin adute soiturin le report an peturin kan some. Pu chairman le ZPM elected OB te kan MLA te le ZPM party huai tu le mi pui voina local com te ma tu soi thei na un minan pe hlawa kalom hle mai voina ka soi turi thu tom po ani lo tun karma sa MPSC atangin MCS result ti chu ania chu ta chuan chinson mung veng nuam lamka lo tling venol maya soi sel na thom social media arena saviau maya hemi chungchangi soi ka du ani party tinin zo na thak te luat sin ro rel na pakhata awm thein tura bei ti hi kan party tin hian kan thil tu ma kan da vek ani chu wang chuan sarkar local to apo in hong zau takin khang ho kha bi zo na thak an ni chuan India chunga zo na thak ho te chu exam an phal thina MPSC a khuan police officer lal tak tak to te po an om thin ani an lo om to lo lama te po lo judicial service a te po tuna officer serve lai mek te po an lo om ani tin Mizoram pon tho Silonga pianga seilian te po an on exam thin an kling thin ka sarkar kal to te lo in honna kha ke ni pon kan chun zom maya alom line thang thar zinga soi sel na na sa mai hi kan party mi puite ne ka soi du hei kan policy pakhat zo na thak zong zong te chu kan du sakin chance kan peni naga ho po in choi moi na an ron tia press release te an siam ani Manipur nagain Manipur zo ethnic te an van nei hle Manipur a chan san ne ya Mizoram a chan san nei boka keini hian khoya ma Manipur bak kan nei lo Nagaland sarkar hian min siam sak ve se ti hoin an ti ani so ti mek lai kan thalai te zinga tunlai social media soi sel na lo om na sa hi azia lo khom mai kan fa te theu po kan tu te theu poi kan hril fia a tulin ka ria Silong lam meet Mizoram piang seilian mia lo Silong a seilian dei te po MCS an lo tling to Mizo na thlak an ni phot chuan heng hi kan welcome em zok tur ani hetiang a soi sel na ri hian kan u nau kan zo na thlak u nau te hu phur na emo thik na engemo anga lang thei hian akala azia lo khop mai kan u nau te laka kan thil ti dan hi a thalo tak set mai thi ka soi du ani pulal denga ron chief minister limphei ka chuan hei mizo zinga larvel bor magistrate pulala khobung te direct in aron lalu top ani engineer apo PWD lam puzo thang sang aram hun venga mi te so ania power lama puke guite te po direct in Manipur mi appoint top mai ni so ti lai chuan engineer zir zo to na hulo khan an soi sela MNF sarkar khan an ni kha komin hei chu zo na thlak in pum khatna ta na kan ti kan kong la kan politics kong kal zel tura poi mote an nia lo thik lo ram ron ti an khet hiam mai tun na ya kan thalai te zinga he tiang soi sel na tiang om hian chalen sa man jok tur kan u nau te hi Manipur mi da big takin central khuta UPSC ni lo po staff selection grade ate an exam na sa an kling na sa Delhi a khwan ministry khang azukalila zo na thak Manipur mi an tam chung mi ta chuan Mizoram Manipur tan ai ma in Mizoram tan thanem min lo ngai puila ya hetilai Manipur mi pakhat tuna lamka mi tling kan soi sel viau mai hi Mizo thalai te kan in en le tangai in en fiang u challenge sa kan mangjok turin lomi u nau thak khat kan ni so wang chuan kham tling veng Mizo te thalai te kan in thada lu duk to zoka state pona na tho pe lova Nikuma BSF recruitment rally lunglea ompo khan za som rup chu chakman ni dai nia Mizo hian aptem mi kan pe chelu tuk reng
แห่งแต่ป่วยหาผานานี่มังเอละอีจังเศร้าเศร้าวังอูตีข้าก็สอยดูอันนี้อะ